Evo ti par korisnih savjeta ako si baš odlučio da istetoviraš lava. Savjet number 1, pomirite se sa tim da neko još ima lava istetoviranog sem vas. U jednom gradu i možda i u svakom naselju po jedan. Ali ne ovako lepog kao što ću ja da napravim. Ovakvih ima baš malo. Ako ste ipak odlučili da istetovirate lava, nemojte molim vas da birate prvu sliku sa interneta ako hoćete da budete originalni. Ani drugu, ani treću, ani petu, ni šestu. Možda bi ipak najbolje bilo da odete u savanu i da slikate vašeg fucking lava tamo. Spremite se na to da objašnjavate vašim prijateljima i vašoj porodici zašto ste istetovirali lava ako niste lav u horoskopu. Jer stvarno, zašto si istetovirao lava ako nisi lav u horoskopu? I realno, ako istetovirate lava, žena bi trebalo da vam sprema svakog dana klopu do kraja života redovno. To je normalna stvar, u prirodi Bog je tako namestio da žene love hranu lavovima. A na